啊？你们都没有声音呢。我们要用我们的口来赞美上帝。尽管今天不管人多或是人少，你的心只要单单的敬拜上帝，上帝的灵就会与你们同在。我们唱278首，与神和好。手借我，好我主耶稣，我们与神和好。哈利路亚！好我主耶稣，我们与神和好，在盼望的喜乐，享受神的荣耀。好我主耶稣。我
愿上帝的灵，愿圣灵与今天每个弟兄姐妹们同在。哈利路亚！将一下时间交给诗论。Magi jasa na baju na tabar anjing untuk apa? Uri menerangkan walaupun Rasulullah maju. Uri semua walaupun akan tak semua. Bila kena uri semua nak kiriwa maju di sini, dia 尊重耶和华，本在我里面的也要尊重他的事理。我的心啊，只要尊重耶和华，不可忘记他的一切恩惠。那这个里，大什么喜欢开这个圣诗13首，3silakan Tapura terus jiwa itu ciri. Amen.
Rasuli bataman kaya talusun. Patana matelo ania sisarapai ania parutar. Yosuna kami nakito dan tanaman. Nia karabo dari merusun. Kaya nama kasolya imani kaya talusun. Matumali-mali kina sumukadan. Ania sunsungan. Suka sinaman suwasa kanam tanyajaran. Imani kita so kina tawsawan. Imasiri sukai. Alu kina tinaman. Taso tochika. Naso kini sunay namin. Namirta, anya kamatsumas, naso milenam, kusawa, naso lukiskal, kaya talusun, soalya, baba, niktoran tanamin. So, mataso majan, jimurami, alaya inuri, mataso majan, Yesu Kristo, amin. Amin. Ito. Kemudian kita atau mengarah ke pulau Tuaru, Sungai, Gunung Makulu atau Lima, Acak-Carakan, Coroa Corosa, pakai Coroa Uspat. Semangat tawa jadai. Kumaharap kita berbayan. Hai, bersalam.
该能什么？我们一下读经，约翰福音第14章第6节，青年团契写到前面。大家平安。平安。Dalam di Yesus dia pun dalam akan kau dan akan aku nasi akan udah no ingkang maka dan wakil negamu makanya semate kama atau son Yesus kena semas. Amin. 平安。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”这是上帝的话。我祷告的是奈信师青年团契。
么去干的干的什么？在公个玩家出家，主任牧师。Mereka sendiri berdoa atas sama-sama pola大家平安。我是道路、真理、生命。这个我们在很多的教会外面都看得到他们的标语。我们也非常熟悉这个耶稣所说的话。可是我们到底知不知道为什么耶稣会说这个话？Aisyah akan mana jalan kawi dan nasi moya, maka suntuk masang kampang di wajah sasau tua kiu kai, di bayram mereka cari siapa. Nan mori tidak ada sekitar lewat nak kinanda tua kaya nama tu. Nakau di mana kita dengan makunan, kemudian tentu kemudian ibu Yesus Kristus dan nama tu tua kaya, jaga mana jalan kawi dan nasi. 因为当我们说一句话的时候，或者是要跟很多人说的时候，我们的字眼的后面应该有它的原因跟理由。如果因为那pasal itu dan mga dari itu aja di khusus dia itu aja nak kena kasih jualan nak kena tu，我们都会有可能的做。所以，如果我们回到圣经里面去的时候， 从14章里面一开始，我们就知道耶稣为什么要说，因为耶稣那个时代、那个时候是准备要踏上十字架的牺牲的道路。那他跟着这些门徒们讲了这些事实的时候，将来的事实的时候，他发现他的门徒们的反应是心里面忧愁了起来。 圣经中的忧愁，在原文里面叫心被困扰。如果kita baca kalau pasal kita sisiwa, tabur sepatah kaya. Kemudian tentu asyik ibu Yesus kita zuat dan nama zuat dia. Lagi pasal orang tiada tu baik kita doa, dan mahu kita zuat sifat saya darat. Orang macam jika dimad. Bagi yang pasal orang nak cuma rasa sedih, macam mana macam dimad tu cuma rasa salah. Nabari sakit dah mapacu na bitang mudingan ito si Ewana. Nabari sakit nuyan biwa ito at kain mas hipulay at sausaw maaday makauwa sa barumay. Ini 这个不难理解。一个曾经是他们的依靠，或者他们的导师，甚至他们的救主要离开他们，当然心里面会有一些忧郁或忧愁，但是更大的是，他们担心的是，当耶稣离开他们之后，他们往后在以色列的处境当中，面对罗马政府，面对犹太人，或者他们未来怎么办？ 感到害怕跟惶恐，所以因为在这样的情境当中，耶稣要帮助除去他们心里面的困扰、心里面的疑虑跟害怕的时候，就告诉他们这个我们非常熟悉的话。他说：“你们不要担心，不要害怕，我就是道路，我就是真理，我就是生命。” Mereka dijawab dan baru mereka sesekolah di Yesus Kristus baru menyamai. Asang-asangan na sakit dia madu, nasa derong mawarong tolo, itu kuda di Yesus Kristus dia madu. Ada masa nusal mana tak guna lagi na sakit dia madu. Awak urut pemuda ngamen. Awak nunggu di Yesus Kristus, awak urut matai ngamen, urut pasai ngamen. Yang mau tak rekutan. Navarro na nasa di Yesus Kristus. Muna si ayu ni Yesus tak suat di mana. Maya Marko, jangan menadaran, jangan menakawidan, jangan menanasi. 这个2000多年前的上帝主耶稣的话，对那些要失去依靠。 也面临，也看着耶稣被抓拿，
然后被杀害之后，耶稣对这些人做了这样的应许。这样的应许对我们现代的人，我们现在所面临的生命，现在面临的生活环境，有效吗？今天牧师要从这道理真理生命当中，跟大家一起来思考，然后一起去认定，或者一起去领受这个同样有效的应许。主要今日了咱啊，就是工作人员就参与了开议的时候，伊说我主管就在里头。Makanya nama Santa Daran, makanya nama Santa Kawidan, makanya nama Santa Nasya, Yesus Kristus Sunta nak kena marga sinja. Orang kemari kena wa, akhirnya benar, ada marwai. 所以我们一个一个来看，第一个道路。道路是解决方向的问题。在现在的社会资讯的爆炸，多样的选择，甚至价值观有多元性的时代当中，我们常常不知道要遵守哪一个，或者选择哪一个，我们常常感到迷失。而最后那个走就走，包括咱们中文的插话的走掉。Ada sikit teman-teman nak cakap macam mana dia nak, asyik nampak jangan dia macam mana dia mau tak。即使是我们的家庭当中，做父母的跟孩子的价值观就差很多。有的父母亲说我不了解我的孩子，他们脑袋想什么？孩子们也说我的父母亲为什么这么腐败？这些价值观、这些知识爆炸、这些距离。让我们不知道该怎么样来面对。当耶稣说我是道路的时候，他不只是只有给 APP 的地图指引而已，而是在呼召我们说跟我走，跟我一起走，就是走在正确的道路上面。Asa naman ito, matumalim-malim at si kinong naman, matumalim lang at si at sa pamandeo. Ikata kung lang dulu pinilitin ito makailuit. Tota munday, tota sa dulungan, tota sa suwunganan. Tota kinunguay naman ito ma. Amar katalag, matumalim apa si patsunan si kinong naman si at sa paman ng maragata kalian. At sinang pasangan niya mado. Namayaw dito kakalian ang pasundan niya wawulungan na kamakina. Ako ini ka kumdang tung nagudai ka cawan ente namota. Apita saruan pitwa kinaridilan pitwa sengsengan ni madu toa sekatsu ni madu. Siya nga yaw aja saruan. Sa kabiyo di Yesu kira tiada mendaran no ya. Ni kau ngawi na papatsutur pakai muite. Kedua. Kita video tak nak. Kalau tiada mana tu pada dia ajaran di sini ya. 另外一个意义是，耶稣说我是道路的时候，我们就不用独自摸索人生的出口。我们人都在寻找我们人生的出口是什么？在很多人的关系当中，我们一样在寻找出口。夫妻之间的关系、妻子之间的关系、兄弟姊妹的关系，甚至同事之间的关系，我们在寻求我们人生那个时候我们满意的出口。耶稣说我是道路的时候，也在呼召，在邀请我们，只要跟随他的身影，我们就可以进入到那上帝的平安跟祝福，还有连接到那个生命的源头，天父上帝。找到正确的路，然后愿意持续走在正确的道路上面，才能够到达正确的终点。属世有很多的选择，哪怕我们是用 Google 到一个我们不知道的地方，但是如果那个路线是正确的，然后遵守那个正确的道路上面行驶，
我们将会到那个我们想到的地方。虽然不过不是100%一定是正确的，但是至少，如果是正确的，我们一定会到达。属世是这样，属灵的生命更是这样。你要找到那个正确的路，你要愿意一直持续走在这个正确道路上面，你就能够进入到上帝的应许跟祝福。今仔早上开灵更大的叫做巴塞瑞登，另外一个是布瑞登，另外就开那什么的叫那jalan noya, pas malam-malam ikaw sa punusun, muli sa akin nakita taudan tanusun. No kinakain sundan akin, kalau bagay sundan, demano ni Jose ito ang mana, kung pininutan, at sitsuun mo, nasi. No kumasawad na kinungan, no unti-inti ijawan sa kuko to soyo tayo siya. Baik dapat kedaman tu pasal itu, di mana di desain, kebasun itu jalan lalu tak pakazona. Kalau pada dia aja bina zona jalan, serta pasal suya dah jalan di pasal itu, tapi di mana di desain itu tak tiada saling ada zona. Nama tu semua, ai kacawan, tamat zona itu ai tak saruan. Nupini sudah pada dia, asal dia laingan. Satu pasal suya turun dalam adarun izua itu penyelawakan dan cemas, tapi senai dan cemas dan suliwatan dan cemas pasal dan cemas. Pada masa besar第二个真理，真理是解决虚假的问题。世俗的真理随着时代、随着岁月会改变。在很早很早以前，我们有献人的祭祀，不是我们原住民，我是说在人类的历史当中，商朝的时代就有献祭、陪葬、活人陪葬，在玛雅文化，活人献祭，在那个时候他们认为那是真理。可是到这个时代，谁还会认为那是真理？所以以前我认为人的所定义的真理，它会改变，它会替换。但是这里面耶稣所说的真理是绝对的真实。这个世界充满很多的伪装、不确定、伪装，我们看到很多的诈骗，往往都集中在经济上的诈骗案。但是我们看到很多属于宗教性的诈骗，或者属于属灵课程的诈骗，因为在人的心里面很多的不满的时候，很多需要被填满的时候，就这些伪装成为可以填满他们，成为伪装真理的就会出现。而耶稣说：“我就是真理”的时候，当我们愿意相信耶稣，那么这世上的这些伪装、这些不确定、这些诈骗就不会影响我们。而这个早晚啊，而且考虑的内啊，该去就多60扎，而且考虑的呢，比的内个早晚啊早早。Bicara masa jidai, masa cabin, masa kinlangan at sausaw mawaliwa at palibali. Ini ka kaulidan na patamamili. Lakuan siya ni Yesu bilang kaulidan no ya, kaulidan na patamamili. At tulong ni Mad. Ay siya kacawan to suli, orang sa matamalibali at siguro-bulong. Masa sekalian na kinlangan. Mata ni kanuta suliwatan ni kanuta namakaya na sekreta barong bolongin tu mga pagkawaday ito paiso bolongin tu na pagkawaday ito asarwa ni isasa bolongin tu na mata ito nukisumupuitin nukumuday ito mana suliwatin dapat kan Yesus Kristus dapat mana kaulidan mo ya nukilala natin din madu aja mereka dapat saksa anak mata tu bunulung tanajin ikaw makaya adong kuya na ito。你要跟那一万的说，真理不是只有知识的累积，而是活出来的生命。
我们常常以为在耶稣基督里面，这些礼拜、这些仪式，或者去认识上帝的话，就足够成为一个实践真理的生命。但是真理不是知识，真理是实践出来的生命。比如说，耶稣是爱，我们讲的口口是道，我们认知主的爱，然后去分析它，然后去了解它，然后去深入的解析它。但是你的生命里面，你的家里面，夫妻之间就没有耶稣的爱，妻子之间就没有耶稣的爱，跟同事之间没有耶稣的爱。你在懂所有的知识，你在每一次都愿意参加礼拜，参加所有的服事，但是你没有活出生命，那真理就不是真理。考虑在哪呀？你讲讲你那个能更多，聊了才把搞再多了。还有什么？巴掌什么三巴掌了说，有人么来等，么那么从等巴来。那个努阿米那说。努阿米这个那个多厉害厉害呀，跟啊跟那啥，一个我把这做那么那是我考虑的那对三万，啊在考虑的，一个都没给我把叔叔。努di Yesus pinapiliwakan mo ito na kemlang tuan mga takan si Jonan an mga takan susu da ko ikaw mapatsu na biwa ito suisi da baca si Iwanan ito na baca pita malskul ito na baca pita malalab ikaw baca pita malakasabuti ay wala ito sengsengan kung dalam masa kau itu na kan macam kasarui na cakap我说对了，生命是要解决枯竭的问题。现在的生命，现在的生活丰富，甚至有的人是很富足、精彩，但是心里面却是枯竭的、疲惫的。绝望。我们在社会新闻当中常常看到很多事情，家庭失和，兄弟相残，夫妻反目，甚至于那个牧师的女儿被杀死。这表现人的心里面是多么的坎坷，多么的干渴，多么的绝望，无能为力。耶稣强调他是生命的时候，是告诉我们，当我们愿意跟上帝、耶稣的生命连结的时候，就会有那个超越我们肉体的限制、心理的限制的平静、安稳、活力、盼望跟活水涌流，就会充满在丰盛的生命里面。今天走错，为什么你大妈妈真的是这样？为什么大家我的是pilihan to takanan to takimambang to takin kacawan na ko? Ano pa sunod na kacawan to so? At sausaw ka sausaw. Mari kuya. Dulu waktu sausaw na tanda mau saw wala makinman. Dulu waktu sausaw masih ada cina ribuan ni man. Dulu waktu sausaw nama su usaha nama tu baru dah. Asyik ibu Yesus itu dia akan menanasi moya. Itu icai wakat. Inamaya kalau dalam tu tu, satu mah baru tak mereka cemas. Aisyah usaha Aisyah bisul Aisyah sudah. Inaya Yesus Kristus. 这样的生命的丰盛不是死后才开始，而是现在就开始。
当我们愿意仰望神的时候，我们就会在信靠当中连接他的生命，得到更新跟力量，让干渴的心灵能够再一次的有解决水的干渴，或者是缺水的问题，挖井是一个方法。我们现在可能都没有挖井的经验，但是即使是那个现在挖井的设备，也不是每一次都挖得到水。尤其是你挖不对地方的时候，当然那些挖井师都按照他们的经验，还有一些人来判断在哪里可能有水，但是也不一定会正确。所以挖不对地方，你再挖多深，因为没有水源，所以它就没有水会被挖到。除非你真的挖到对的，而且有水源的地方，那个井才会泉水涌流。今天这个问题也要问大家，你或许是干渴，你或许是疲惫，甚至绝望。问题是你挖对井了吗？你挖什么井？你挖到干渴的井，还是挖到有水源的井？耶稣说：“我就是生命，他那里有活水泉源。”说，那么我那信了呀，你讲我马上我等那么大的。Patagila gitu, nutala mo sudah selain sudah masa tema do, persaingan atau nasi tu cemas patagila izua, zaluma nak cemasa walau luta, semua usahawan, kalau mata ada baru mata kita mata. Nunggu usaha itu seperti nak jadi ikat sawan, kemarin itu datang. Lepas aku main tata ni kamu aku main tentara izwa sado. Nak main tentara izwa, dekanu sado main tentara takadunangan. Apa pakazwa zwa. Luka kemari sudah mata itu kisah mula apa sataran ka sado mata apa cuna. Namun tahu itu kinari. Lupa dia zata kinari nak kinari izwa tu izwa sado minta teko. Takadunangan mana makaya. Semua gazalo doa ta sika usahawan masuk usahawan. Nabi dah salah kinam. Nama taja so baru masuk kinam naman. Nama jadi masuk saruan. No, nikawa sa pusangaran to asuk kini kawan tercemat to asuk kini kacawanan. Kemarin kali sudah tertanda pasainom. Kemarin kali sudah tertanda pasainom itu ijo zalo. Manunikan zalo. Yesus itu tiap mana semua jadi wadah daya. Baik pasal ini sudah kemarin.所以当人生感到我们常常感到迷失、困扰、困惑、疲倦的时候，请记得耶稣在跟你说。我就是道路、真理、生命。它不是一个选项，它是唯一的方向。通往生命，得到活水滋润，跟通往天父的调养。你愿意选择它，你不会再孤单的前行，因为它成为你的道路，成为你的真理。也成为你的生命。马拉维的、马代的、沙德隆伊的、马泽里的一个造的那个嘛，kota Barudan, kota Lembaga, kota Setia, lebih Mali, ibu semacam Sunawa. Di Sunah Mazri-Zri, saya betul dia akan mana saudara, dia akan masuk kawidan, dia akan masuk nasi. Ini kasi pilihan daw pasal ni Timad. Amin na doon magyata gawgawan na dalan na tapasusuan.
makaya din ang mga sakit.耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”它不是一个封闭的教条，它是一个开放的邀请。他要的不是我们懂什么叫做真理，懂什么叫做道路，懂什么叫做生命，而是在邀请我们每一个感到疲倦、困倦、困乏的人，在它里面找到平安的归属。所以不要怀疑，也不要迟疑，主耶稣就是我们稳妥的依靠。在我们人生的导航当中，通往神要祝福我们的通道当中，他是我们的道路，他是我们的真理，他也是我们的生命。所以主要开你耶稣基督，你讲我no，给咱们多那么个协议我呀，我在大国的协议我在说，我跟着，我那跟他们申诉，当然，no mau raw uso. Wala ka naman sa struktura. No lewat sa wala ka naman sa nasi na mausawa sa nasi. Binayaan ni Yesu Kristo. Isang mulay. Pili ni Mario. Wala ka na natilingaw ka picture ni Mario. Kaya ka na pa picture at kaya nuli pamasyada ka. Bali may sunod na kamat sa ite baba. O yang ada kamat semas itu namun nama ciri-ciri dia matematika dia ada satu ruangan. Matematika dia modal dia. Ina kita barain dia orang baca sengan ada kinuman. Ada barutan, ada satu ruangan, ada pada sekedar. Nama itu adalah mereka sasaran Yesus Kristus sepuluh untuk pada sekedar. Dia kamat semas balik-balik. So ito rekam untuk dalan turunnya si jabatan tua makai mana kemau tua sudiwatan tua puzamaran katua suki senen na nasi. Pertama teraman dapat jauhian macam macam pacikal yang nak kiau bangsa. Inuri kiau menangani Yesus Kristus. Amin. Amin. 回应诗歌，台湾圣诗第169首，慈爱那么这个现在我们主题吧，慈爱会做提起。是。
仅仅기시도를 제대로指示。台湾市是182所。是的，我们的天父，孩子满心感谢赞美你，谢谢你透过今天牧师的分享，让我们知道在我们人生当中感到疲乏、困倦、软弱、无助的时候，主你就是我们的道路、真理、生命。主用我们的奉献来悦纳，让我们能成就教会所有每一项的事工。感谢你，祷告乃是奉靠耶稣基督的名，阿门。阿门。报告，那了一贯求。大家平安。把所有人来传达我们那个复活节礼拜的奉献。那个李根，你看一下那个20的底湾的是不是1000块？你看一下。我所报的，那你就才会容纳，所以会常常有一些错的话我们可以改正。我把给罗老师补。都说参与的出来的经经，你就要蛮希望布鲁斯阿玛七的那个经经，那个其他路，你就要礼貌了，我们礼貌了，我啥工作啥我买的，但是参与的那个经经，我的毛了，工作你买的啥你买不了，我们将近少了1万块哈。kalau supaya kadang-kadang napasali ay wala kaya kahit isisunod. 主任牧师2000，教育牧师500，潘恩华1000，陈桂英200，潘陈秀花1000，高秀菊1000，温雅玲500，高秀芳1000，潘武雄400，许春妹500，卢丽梅500，
潘智慧300，许佩文1000，谢香妹300，叶素梅500，卢毅500，杨淑妍200，谢香芝1000，高阿晴300，陈叶玉300，董美香300，洪颖霞500，蔡美琴1000，郑义坤500，马君举500，陈威仪600，潘作雄300，李干罗拉贝拉500，陈春花1000，陈秀芳500，叶林锦1000，林文斌300，王金花500，曾玉平300，卓志信500，高春花500，潘玉花300，卓金梅500，许恩雅500，罗新和500，许燕500，董贤300，李金光1000，郭智慧1000，10点1万的茶后。哦，你是收然后这个是对了哈，哦，这个是误解，那是误解就对了哈。哦，收纳1000没错，好。有10点6万400，林柳碧1300，刘文慧500，李秋莲500，余启珍600，王慧丽1000，韩欣怡300，王基义1000，韩来豪600，陈明辉500，陈立晓500，陈秀义1000。曾清一1500，曾鑫500，曾真500，陈美600，董国民1000，董龙桥1000，高秋花600，郑祥恩300，林永斌1000，卢玉花500，卢玉香300，陈岭500，蔡庆春500，林美花500，陈冠前2000，日日曼的1000，林阿莲600。郭景新1000，于绿玉500，林美荣500，林华志300，巴永香300，周志挺300，李静环300，于俊林600，陈香吉500，谭秀芬1000，高礼杰1000，林志明500，陈明虎500，石少龙1000，总共是52600。没关系，就接了就可以了。好，没有问题了哦，没有问题了，现在来周报。好，我们布节礼拜早上的礼拜是91个人，1700块是没有包的哈，所以是零钱是1700。10点礼拜是81个，马上我布萨马7点，你就等我过就塞在打多我打了今天。啥时候打厉害多打加嘛，或者在9节那个9节打厉害，你就慢带的慢比较布萨马鲁萨，你就把它过就洗来的打多我打了今天。那pada Indonesia sesuai mantap puluh sama cide. Nah kita kan mas pada puluh sama cide. Ani cuma si mantap puluh sama siwa bantu. Ia kita ada tinggi marusa sisi matelo matalala. Nah pada Indonesia baru rumah ia cuma 5以秋年之上的处理。而且多嘛注重星期日ia mantap puluh sama 6. Ia kujo usai puluh sama kawan tinggi. 还说大家这边都认来说我国民也叫蛮希望部落家庭礼拜总人数是90。大家现在说大家是说大家听听，而且我们多大木艺馆陈林1000，蔡庆春1000，郑义坤1000，林辉本1000，那个罗拉贝拉1000，陈明虎1000，韩来豪1000，也叫比多不久。一转呢，结婚的7定，许佩文3000，巴永香1000，陈春花6000，林祖君4000，那个罗拉贝拉5000，吴雅云4000，陈明虎3000，韩来豪3000，郭景熙3万，罗德德人你说59000，59000元。一转呢，感谢丁丁、洪秀兰、郭九，那个罗拉贝拉郭九、蔡恩红来的。陈明德5万9千，罗德多人2万9千4百来，一转呢，当地听啊嘛7天2万来，一转呢，把单位的最多收纳做嘛得了，那听听，转的圣餐的奉献，不是我们旁边老人，圣餐的奉献是4万0585块
受难贡献是40630块。查西巴干来说的复活节的52600，就大今天给上了3年就了的人包括受难周还有复活节，232625块，你就3万，你信629位，cuma那这个上面我们在上了小港，但不是那么在身上里多单位下一周的施工分配。4月15号星期三祈祷会，好的，主持人曾延成指示，事情怎么又是曾延成？这个事情在安排哈，那个事业组再改一下。读经是按照你的说会，你们的到这个尼罗嘎itu 5 kayan, 10 atau 7 kalan, apabila 20 atau 10 kalan. Oleh kisah ini tentu atas naik, ada mentu syirin semuanya. Oleh sitai 4期关怀组。no 4月17日星期五，今itu ada kaki rehat. Ichi kumi sama dalaman di Chole Cisa sama jua. Ani kumi sama Tudarima yang di Cisa sama jua. 3 kumi sama Tulapalat di Shulin Buksha sama jua. 4 kumi sama Malde 陈明辉长老sama jua. 5 kumi sama Majai Tuarwa di 高理中执事sama jua. 还是我们那边弄变出来的，没有问题哦，各位组长，都没有问题了哦。好，然后待会来就4月19号礼拜天要服侍的同工，6点半、9点半主理是主任牧师，司礼高理中指示，我的罗港叶林杰指示，曾延成指示，我的丁丁6点半的起初面长老，9点半的石雄光指示。周报报告，高春花指示。好的，我们说到的是奈，不说到的雷海兄弟团契，要宣师护理团契，音控陈明辉长老，插花第5组，读经师青年团契，招待服饰，你们一段4期关怀。那么一段你就要系统表演信息分享，李喜安，老师是胡雅云、雷静秀、林鹤婷。高宇珍等5位老师。No dari di show， 我哋masuk到160的王李承旭长老。今天有没有聚会的团契？妇女团契。好，妇女团契今天要聚会。大家出来话，但是是关于你们的多喜秀，你们多那4月份的经济。Itu senai 50 atau tak puluh akaran hari selanjutnya semua. 上帝啊，求你为我造一颗纯洁的心，求你赐给我一个又新又忠诚的灵。那aku paruniakeun wa nama cinti, paruniakeun wa lawan, sekarang这是上帝的话。这边多的报告事项，我这边呢，你说的是把它都了啦。你们这边多室内希望不大不了都希望。那少年的话，说我家里还那时间有一点的那点嘞，等一下我们有会员祷告会。那是多星期二把多星期日，还说的模拟补习。你那位的话，因为多修改都不让人提慢了。这个他的年假哈，就是这个劳保的假期哈，但是把这个讲的努力，完了搞了咱们的没弄的很大，对不对？那星期二你说的不是我们是妈妈的修改啊，开给你们的水母。那星期三你说的不是我们的新路教会原来人不管是谁让你做。No， 等于呢，你就多等于4月26号，No， 把这话带来，我们有一个长职训练那要么过来咱们搞长职会那kalau kita kena soal那么大家的，但是把这个呢，你努力，现在毕业的有谁？浩翔还有说了，高中性还在业哦，
还在验。王启生弟兄已经在家里了哈。洪长老也平安的回来了哈。感谢主。来这边需要那个奉献证明的，快点拨我，还没有拨的。如果你要报税，要那个什么缴税的，奉献证明的尽快拨到今天哦，到今天为止，在外面没有吗？拿掉了，不是到今天。好的，那个报告这个已经过了。那已经没有了哦。如果没有的话，不代表我的抱歉，你要报税的话，已经没有那个证明了哦。也亚美来说呢，我是巴斯马拉。我们今天很高兴哈，我们有屏东山和家的这个教会哈，几位弟兄姐妹来我们家里来我们教会跟我们一起来礼拜哈，有4位，我跟大家介绍一下，让大家认识李培元，好，欢迎你。好，梁慧英，好，欢迎你。李明正，好，欢迎你。洪杰，好，欢迎你们。愿主祝福你们健康平安，谢谢。什么的公道，你不要讲一下吗？那个加拜的。他的意思是说，10月5号呢，大家平安。学校呢会员祷告会结束，那请长期同工还有备课的，我们到双峰寺那边做备课，因为礼拜3不在，那我们一起来装备这一个是好的预备祷今天告。的日期呢是这个东西对，是我自己的，是你自己的。这个公道，我礼拜完了，1月的复兴祷告会，是我的公道还在祷告会以后。我们这大钟楼，台湾设施245所，请会众起立。以下呢，刚才施工的不是同工，请到台前接受教宗祝福的祷告。Masa su kiliwag so sarisuan. So teman-teman na kasati ako tanusun, to magandang kipangan, to malalut nasya sukay. Baik kamasama sa ito na marintiri di ako tanusun. Manalo sa sikaw din to sa isiyo ka nga kiskaw. Iba na ito aso kiyo kay masili, kadwa susangsangan. O kaya mo tanusun kamasamas, o disun na dia lain dia malu. Ito aso sa kuwain, ito aso pitsol, ito aso babag, o nakakaya masan mamuan na maragaso ir. Pinamazeng na sumada. Pai su di mawada-wadayaman, oro kaya maket. Ang kilibag, no atakamasman sa itari baba. Pasling, matamayaleng at Yeso Kristo. Pakizang, Pagwisor, Timia, no atarapalawatsan na babak mo at samas, base makizang itanumod, may tutsa pataparaw. Amen. Amen.
大家平安。Jadi sama-sama saudara ikuti Basmalah Talidan. Itu sama-sama bahwa itu masih mutia. Itu juara itu kinalian yang madu kesadaran. Orang yang dan yang madu kemari sa asurte uman. Saka dikenal maka Maradalan mutia dari pakar mereka kerana rotong dia pakar dosa mutia masih hasil patuan lagi segala puji ada kain yang madu. 明天早上8点到下午5点自来水公司他们前几周所开发的那些平上道路平上主线道路的那个路面，他们要重新抛铺要抛铺就是说要重新铺设路面铺柏油，没有滴水，最好是不要滴水，这个路面还没有关系所以那个也希望大家不要走这条大路，可能要绕道行驶你等到北斋呀可能会受影响。马西第二古王山的从前面古王山家前面就是以前的洗手队那个前面开始，但马西若的开关这个水管是往山地的水管巴萨西巴萨丁莫人说手干这个一周，这个是你们往山地门村的那个水源水管是这样子到山地把这个古修理到相互所这里所以该开发自己每天的路线可能要改一下，可能不能经过相互所有那把它做一点干嘛你要往起车下来对，因为这个开发是每天都要去水所以你如果让说下午也经过，早上也经过，我都知道它的时间，那个是有点这些什么山macam-macam yang ditulis sukan saka dan masa kena marga dan kena makulat dia nak buka mana sarwa nakwa misal penarawas ayat satu salah nakwa do wala ikan do buru ikan paparan tentang semasa saya di saka kusiniki paparan tentang semasa Sekatan masa kena marga tabitan, kaisuan kinibat inuli, sekat kena nasulibat, mutairin有机会再来做见证分享，什么？主做的报告，bukan biasa. Tidak ketiga, 人数77，好，有谢主。在这里，耶稣的祝福平安。